daga jing ang nut bagi samla kin long ki ba job ha jing em bat baga jela kan kiu bat kanwan ka bit ka biang daga batrish tom bat kit khia ban tre ye ka kam ka ba pen mentoy yilade ka sarkar ka bala juthaw ye ki lat kilanti ban ailat ye ki samla ban persyang tre ye ki kam daga ba yang hala ki jong ki jat hadin ki jing pendep ye ki jing ai ji hikai ban seng kam la jong ka skills Meghalaya ka mereka wei na ki senat trikam ka sarkar jela ka bala banong bakalong kum ka jingking jong ki samla sya ka seng kam seng jam dak ba penrung kerteng ilade lengba ki institute baper ki ba penya ye ki project ki bawan lengba ka skills Meghalaya ha ka bagi samla ki la ban pentebit ilade ya kanu ka kam ka bagi sungu tenat ban tre bat hadin ka jing pendep ye ki jing sya pentebit la ai ye ki sernot kum ka jing pentikana ye ka jing pendep jongki ya ki jing ai jing hikai bat ka balong lese ka lenti benrung syagi kam jongki company baper hanin gesngi kata ha ka khat artarik unai wing arjar arpsan ka North East Institute of Professional Studies NEIPS kala penlong ye ka jing lumlang ye ki samla ki bawan sya hikai hagi training baper ki bala penlong ha ki ni benai ki bladap nak banta ban sam ye ki sernot bat ki khusnam syagi balong janai ha ka jing wan sya hikai ye gini jing sam sernot la penlong hador par hall ka sajer ha nongpo riboh district ha ka balawan ban sakhi da ka MDC ka nongpo constituency ka kong rona khamdej kum ka kong san ka balong ru ka long kemi ka thain ka bakersian bahaya ki samla ki persang sengkam sengjam da ka bayang hala ki jong ki jat ha gini ka singilai don lang ru deputy commissioner ka district Wabilash Baranwal ki nong tre ka NEIPS lembat ke samla kenthai bat senrang ki balala ban pendep ye ke jing ai jing hikai lani ki training baper ka balong kat kum ka jing jet jongki ye ki training haba ai jing kran nagaliang jong ka kong rona khamden kalong ba kum kine kilat kelenti ki bag sarkar ka plilat na ka bentai ki samla kalong ka badon kam ban sim kabu bat penrung kerteng yilade ban yo ye ke jing sya jing hikai ki ba omdon kam ban siu ruem namar hagini gising ki bamanta ki bagi ba ki labun ki balala ban pendep ki jing pule hagi kerdan baper bat ki bedai hok ban yo ye ki kam sarkar hendai ka sarkar kam la syu ban ai kam ye ki namar ka jing bun ki ba apply bat ka kampat kaduna ban yo penrung hendai ka sarkar kam syam la pendo mensim ye ki bom yo kam sarkar hendai lengba ki nai project bat ki lat jing rap ki samla ki de ban sim ki lat kelenti ban mentai Dengan ni kau pondok yang tak kisah nak bentai lagi. Congratulations to each one of you. You are going to have one star on your shoulders. Kindong iwi keluar mentang hindiok keluar. Kin saai kidam tu di angmut ki bang isi ulah ai ki keluar hak terpeng ke jongi. Uklur ke pemut pa, ustaz hak terpeng ke jongi lo pemut ke sertifikat ke bapa ki hindiok mentang kesini. Pada kan tu ke sertifikat pada kan penhiu jak po ya pi. Dene yang pada sertifikat ke bapa hindiok ngantarai kam datang ke wei kan lain. Andai lah ki jong hilang ki paper. Ngalayo snow meni di si la pen batai bah. Ikong menikah ila brief bahaya dengan suapan sedang ni program. Bagi don kita ki edong ki cosmetology. Ni saya dong ki beauty parlor. Kenang dapat ki don kita ki balik training hakapan su kita di sofa. Ki don ru ki ban training hakapa ya dei bat kita ki bende ki ong ki kong kita ai jin kren ki ong ba ban shnai ki so mo ki juice
mensyuangi nilai tang kehidupan di barem doa teng ada bandai tu ni haman perkat syua kepala ke jongi kapiang dia dan local product mentah hapok riboy jongi lele ni don sibun kisok kipai kibateng ki hap amadan yemla ban syubang roye ki kuntu umune uso nyong uso pa mo ki don tu lele ki syubrat amadan amadia dan ngai ipat nang benda gitu di balayo training kinang bagi terlais haden bagi la peni meti akan konjong ka juris undu de uso ubabang ka de babang tang ini ya dan lain akan dikadau ngasneu ya kaban ai siam ya pi iwei bai wei ban ong ba pinong yo tang ya training dan lain kan ba ka training ka video ngayo sio di si ong ba mbe kan bangin ong ba ngin training na ka benta bangin dia benta training training ro na ka benta ka wei ka jongi pagkata ka training kan de kaban support EFP in a lifelong ta ka buat haka jikim ka jongi ka paman ka kasni haka future ka jongi ka ka bang asumsi tindian ka long ba mangi ngangkam mangi yala de nang kong ka ka bang ngwa ka de ka spoon feeding ka baki ong baro ngwa ya ka kam sorga namar ka kam sorga nilai tray man kasni at the end of the month niyo ya ka salary de yang to ka sorga nakapantaki food grade ka no lai po jam maybe ki bala kam he kadang niyo sampau rumpau nyopau okay ki officers ki niyo then ring ong ang to kakam sorga kan yang pelan bagi niyo kam ong ba kam you then ring ka padel ka ba pensyuri ki ba kakam sorga kan no kin la banai suppose sabo riboy na jongi lada ki office ki don ki department ki don sangkotli hakawai ka office lada ki don shipotli takkan no de ki bangin la ban accommodate ki kun samla ki jongi ki papas manus nem ki kena matrik ki jongi dan ki pau haja ki pas aga sisnem dan mereka pos ka balai pat apo ki department ki bater na karaiwan ka kam police ka kampun ka balai lai spae lanya saus pa pos and reki nong apply dan ki pau haja yanuan ai yanuan dam dengan omban nom le apply kita ngin apply apakah lan kami apa kilong qualify dan rela dan ngimyo kita pada kato kan de jimpun lan nama bagi ngimyo ka kam sorga ngasongu shikate ya ini ki officers ki jongi ki staff ki jongi ki badon apo jom ngane ka skill development mo ki omi ahne kami ngai ngalayo roban zaki last time mangaba iba koridos idang lek hakane ka nompo shopping carnival kabala long hakide ki penai ki bala dia pada nambah kala yang sayo yang hakane ka shopping carnival ban promote yang kita ki local entrepreneur ki jongi kababot ki kun samla ki jongi ki ban yang hala ki jongi bija ni nape baik ngayo i ham tu ka bangai ki long na usin ki penong kandi penong bit da usin kalong ro ka jingkwan ki jingkia usin na kabenta ka jongi penting ni kumpret no ibarat yang hen gore ki dan rai da ka bashna pa ki kandi tak plastik ibarat ro ila shom don sang prodin ka bring prodin ka ngarai layak ini banyak lada mikir kia ya laga jong kakam ka jang ka jong ini jadi halor jong ka nomorem na so ko shikate ya ka government of Meghalaya hapo ka jingelam jong chief minister badon burong jongi bisa Konrad sama mendin ngalayo bania sebelah lang bagi akli ka program kawai ka program tadi hapo kande ka kadang kawai ka college ka ba ya ka extension hamtu ashipun ka encouragement na ka kun sama na ka kena kuliah jongi ngayo bania sakilang ada jingdam sa posnem jong ka Ripoy District Sport Association pathanta ada speech ka jongi ngayo snow ba iom banga nga penslur ka sorkar Meghalaya ka penslur ikikun samla ngin ya join lang lada kade ka business ka bakam he online mo to ngin ya de kade ka kam bat hadir menjelaskan hadir menjelaskan persyang yang lagi jogi ka sorkar Meghalaya lu lembaga department kan sa persyang ban push yani ban yarap yani menta kadang yang ban iba warta di ongla nakalian ke jongi di siri da ong bagino di badon kam financial help hoy ta kawut kin sayra ban benyo yepi ban benilen ki nang no ban apply ka hidul kabang buat bani barbo dalong banyo kung ani bon handai
haka jom ini ikpal ni expect shibon banyo ita ki loan banyo ita ki grant takabot banyo Jadi ngaso ban ba kabayo la ko yin shim jadi ka pat kabami expect kabashu yo so kan non last long Jadi ka ba pitre shitam na de da ka ka nam ka jom ki da ka jitre shitam ka jom ki nam ban punai pinang ban tengkai ya ka Hata ni ko ngai shibun ikut sama lagi jom ikidon kentei bat shendang ngai shibun ni yang pom jang siam dia ngaru dan dia kabalong so nalong no kabalong badale design dari profesional dan dia long ten na banta jong aban siam ini ngai jang siam jong ikong so beautiful jang siam jong ingam tiap na nyau ne dan dia ngatarai kate dia la dapiok training dilak ban siam Lada deba bani ka bagi letian nanti na po liau tu kajen siam ka barem ka bagi la depshna di way lada mangi ilong dal yun ki jongi nande ki kun samla jongi kim su amne wat mangi ru ngin ya letian lem ni jen siam bani ka syam lang di way ya i way pa mantra ide jen siam jongi kong ru you look so beautiful with your jen siam ani ka jen siam ru lang karai lada deba ni ikai pia ai am ka training tailoring ru pia ai mo designer Karena kata-kata yang dalam kami show kita di designer, kita di designer jom kita di celebrities. Tomanish malhodra mau wala pau ha, wala dade bapong ini jangan di jom mau di celebrities kita. Tangkap mereka dress ke bagian pong malah showdown lagi pau lah. Tapi orang dari luar designer di jom ini no yo nom dari pau lah, nanti dia kata. Tapi bila lah kata-kata design ke jom ini, kayak dia ke design ke jom ini mentari le. Kini di social media ini di promote bah. Nanti hari Instagram kan semua saya sudah nak kawan cek. Yang jadi kita kini di Instagram bagi post. Jangan bagi tenang di chat page ni gitu. Terlepas jom terturut kalau ada kawan lagi advertisement. Pada hari lepas di social media kumang orang nak rumene. Kinong syong jungi nga po siyang riboy. Intip yan baka doon kong kaneka kanja training. Result of which it has received sanction for providing training of so many different categories and have been able to train so many wonderful youth of our district. So my sincere gratitude to MSSDS and NEIPS for not only providing the training but also successfully completing it. The idea of entire skill development program is to equip them with productive ability, with productive skills so that they do not really need to depend on jobs but they can become job creators themselves. If you'll see now, most of the trades in which they have been trained, whether it is sofa maker, whether it is cosmetologist or basically chef, and the other two trades are, one is F&B and the final one is right. So basically these 5 trades, the idea is that eventually, although for initial period they might be engaged in somebody else's venture, but eventually many of them will move on to make their own setups and in fact become employers instead of just remaining employees. So congratulations to all the trainees over here. I hope that the dream and vision with which Honorable CM Sir and the Government of Meghalaya, aided by MSSDS, is operating, you will fulfill that vision and you will turn into job givers instead of job seekers. That's the eventual idea. And from our side, from district administration side, we can assure you that as you all are probably aware that Nongko Town Shopping Complex has also become functional to a great extent. We are having a very, the footfall has increased. We are opening all sorts of venues for the entrepreneurs to come and open their shops over there. So in case anyone is interested, you are more than welcome to apply to our office for getting a shop over there. Simultaneously, as I understand that many of you will be needing loans as well. So we have our DCIC representative, they can guide you. But from our side, what I'll do is, we have a skill development officer, ma'am. We do not have a full-fledged one as of now.
So Jafet, who is actually from state headquarters, is having a dual charge of SDO of Rigoi as well. So, but hopefully will eventually get a full-fledged SDO. So whoever will be the person, but the idea is that from district administration will appoint a nodal person, that in case any of you trainee needs a bank loan, from our office you can contact that person and we will basically coordinate efforts with all concerned institutions, whether it is DCIC, whether it is KBIC, KBIB, or whether it is CM Elevate program, or for that matter whether it is banks. We will coordinate all the efforts so that you get a seamless experience and you do not have to run after one office and another for getting the loan. But the overall idea is that this can all help you only if you want to be helped. So please take this training seriously. There will be a hand-holding period also, as I understand. Correct? After the certificate distribution, there will be hand daily improvement so that you become one of the best in your field. Baru ini seperti mentari beri homestay air loan di balik, tailoring di balik, install, berkat di tahap pengennya PMCT. Jadi kita kerja di training program tu, dan atau scheme ram ini, bang semua ini, abangi ai training program, di mentari kerja di training program IHM tu kerja, di training program itu, di experience scheme itu, kita di scheme abangi. Ayat jadi nak sama tentang itu di bawah sektor office ini jadi yang bagi jumpa itu kalian di tangan dia po selong pas Delhi di jumpa itu sepo selong dari exhibition nang dikelaban pergi lagi sab di kom dengan mungkin ini kan celane dengan seorang yang Batino nak sama tentang ini po Riboy district di bawah masing tangan kita menuan office ini po DCIC konfi Hakmat kesulitan kita bentuk yang aneh, kita bentuk yang nunu officer su, kin sa pergi kalat jadi. Di kita beri orang ada mana sertifikat ini kadai gue, nama new ni encourage bah, cuma kita apply pinjam loan office ini bagi dia langkah sertifikat. No, gue sertifikat, tapi dengan kita experience sertifikat itu, ini dah capai mo. Example jadi, ini tentang problem terlomba. Nipa ke proposal nanti office ini capai. Indri kita ini kita mungkin proposal dia apa? Kita ketika experience itu kita tambah nama lebih poin capai ini. Kita hal lebih nama kita pay kan feasibility untuk project. Jadi hal kena kalau kita ada experience lah penting mungkin kan lebih cocok dengan item. Di nang ni simen no omba tetapi kita kan lagi bahkan kita training let experience satu trace of kilometer tambahin ada sistem aslam nyo ya kelak ini tip ya market tip berfile dan hari itu bisa lah bangsa jom ikam sisa itu yang pelajaran yang tak skills mau yang tak sab bila yang mana kampi dia ada tentang ada siapa mau example nom talang ada kam bangan pak ngan pak na sofa kita ni ada pas yang sofa trading mah dia nganum pet yang degree jumpi, ngan pet yang skills jumpi. Then
Te semua ada apa pun hasil sepi. Te ngampe yang kata di video pi, ngampe yang certificate yang pi. Tak don yang certificate. Di don yang kata skill certificate. Karena apa nih certificate ke shong kia. Te mana pi ba kita nang nek kena ru ki jongi ki ba kinle tray shabar kumsha Hyderabad Chennai kita nak nek kinle tray te pin ang upai pi pin sa shem jige haki sitayo artayo te ang pi sha pilek tray shabar amde pilek tray pinyo na eta tamay pinyo litlum ya kaspa de litlum ya kaspa juga start namba dalawan na tayo pa pinyo patha lang ni kwe bihikay lang ni kwe pinyo ay kam lang ni kwe amde bilet stay mas nilai wanambe ya ka salary ya ka package be ya ka jing start kata dalam jing start kata namun toy be future nama bersuara siya mga naman siya siya po boy na litre siya bar nagtagan siya pagkata kung ba lies na marway na litre siya bar te kasalali yung kabarit ba Henry image nga pari nile da kalit salary hindi pidi banang katamti pada binang katamti pinang dujasyo inga jaya kata ndala da pinang tang yakam berarti simam da bon kilo balai graduate AA bukli kimyo akam